Solchahte Pathen natoh bungit chang khana pat chang som li chan chang khat sol zong chun athau chu aphasa ahi athupi solin hobung abol gen the chuchi ni a pat chun Jerusalema hobung su mang na dinga bol sit na kho ta pan ta na hi le Solcha ho chengsi tailo adang chengsi juda gamle Samaria gama awa che tawin ahi changni pathina kipetum ho chun Stephen chu avui jun hakan akave chang thum solwang chun hobung su mang na ha bolin abolin intina alu nin anume apasalin azando in songkula akhumin ahi athupi Samaria khopia kipana thupa kiseipong changli hizi chun awa che ho chu gamtina awa lewin thupa chu ahil le tawe changa chu in Philip Samaria khopia ache su in aza ova Krista chu aphong zal le tai changup chu in mel chi na bol ho chu amuwa athu sei ho aza pha nun mi pi cheng se chun Philip thu sei ho chu lungkhat ta le lunglut ta in angai ta ve chang sagi hi chu thagau bu mi tam ta ko na thagau bu ho chu ha pe na apenwa ahong po do jing jinga chule langthi la elbai ho zong tam ta bol dam je ahi changge chu in chu chi khopi sunga chun kipa thanop nasata aum tan ahi changko ahi wangin hi chi khopi achun amin Simon kitimi mitphel doi choi khat ana umin ama chun milen khat ka hi ti a Samaria mi ho chu kidang sata a ana sa ahi chang som ama hon ama thu chu anangai the azengun aneu pe na pat alen pen gezin hijipa hi pathian tha ha chungnung kiti chu ahi atiu ahi chang som la khat sot pi apat aman amit phil doza ama ho chu kidang sata a sa sa ahi je a chu angai le zengu ahi chang som lani ahi wangin Philip min pathian gam thu pha le Jesu Krista min ahil thang ata asan pha nun anume apasalin baptize achang tawe chang som la thum chule Simon amata zongin ata santan baptize achangin Philip to khom zom lonin melchi na le bol mo thil kidang ki bol ho chu amun kidang asale zengin ahi chang som leli chu in Jerusalema solcha hon Samaria mi hon pathian thu azop tawe ti aza pha nun pitel le azon agasol tawe chang som langa amani chu athun su phal honin thagau thing achan theina dingun ama ho ding chun ataw pi honin chang som lagu ize inem iti le che geza chu ala ova khat chabe chunga chulo lai ahin pakai Jesu mena baptize sang mai bo anahi ve chang som la sagi chuta chun alu chungova akhut angam lonin ahi le thagau thing achang ta ve chang som lagi chu in Simonin solcha ho khut ngap wanga thagau thing kipe chu amun amani chu sumpi agon chang som lako koichung hi jong le ka khut ka ngap le ama chu thagau thing achan jing na dingin keima jong hi che thilbol theina hi nei pevin ati chang som ni ahi wangin petelin aza a nasum chu nang to man than nang man pathian thilpe suma cho dinga nangai to ji chun chang som ni la khat hi chi thu a hin thla na nei poi chan jong na nei poi pathian mit mu a nalung put adi lo ji chun chang som ni la ni hi ji chun hi che na git lo hi nalung hezin nalung sunga git lo na tup chu angai dam thei khat le pakai henga tawin chang som ni la thum chon sit na khat wengwung na thin kha a thalut le git lo na ki kan kho ma na hi chu ka hedo tai ati chang som ni la li chu in Simonin adon bunin aza a
na thu soi ho chu khat cha zong ka chunga alun lo na dingin nang hon pakai henga nei tau pi un atitai chang som ni langa hi chi chun amanin pakai thu a he tu sa hlona a sei zo hlonin Jerusalem lama akile kit hlonin Samaria kho tam ta a ki pa na thu pha chu a hil thang pe hlon tai athu pi Philip le Ethiopia a Hong Kong nu ki so pa chang som ni la gu a hin pakai van til khanin Philip zia a thu a sejin ki panin thang lama Jerusalem ko na Gaza zot na lampi a khun Jesu in hi khu gam thip a hi ati chang som ni la sagi chuin ama akipat do in a che tai chuin vevin Ethiopia gama mi khat nu ki so Ethiopia leng nu Kendes noiza thunei chungnung ta ago zo se chunga vai hom Jerusalem Pathen holdinga chi a hin chang som ni lage akile kit lama kang talai za akitol puma thiam gaw Isaiah le khabu chu asim ji pe a hi chang som ni lako chuin thaga vin Philip za a khuchi kang talai khu naizin lang kiloi pin ati chang som thum chuin Philip a henga a thaizin a hi le Isaiah thiam gaw le khabu chu asim azan chuin nasim chu na het na em ati chang som thum la khat chuin aman mi khat to win ei hil chen lo le iti ka het thei ding ha ati chang som thum le ni chuin Philip chu kal doa akwa ma to dingin akko tai Pathen le khabu asim chu asim mun lai chu hi che hi a hi ama chu tha dinga ki kai kyal ngoi bangin akai jun kyal ngoi no amul vo ho anga ham pu lo hela aum bangin ama zong akam kapoi chang som thum la thum akinew sa na lama achunga thudi tan asubei ta ve akhanga thu koiham asei phong dinga izi inem iti le leise na ko na ahin na asu mangu ahi kiti chu chang som thum lali chuin nu ki so chun adon bunin thiam gaw chun hi chi hi koi thu dola asei ham ama thu dola asei ha midang thu dola asei ham tin Philip adong in ahi le chang som thum langa Philip in akam kan chuche Pathen le khabu a thu a chun apanin aza azi su thu pha chu asei tan ahi chang som thum lagu chuti chun ache che thon le tui namun khat agei thonin chuin nu ki so chun ven hikoma tui a ume baptize kachan mon ading ipi umam ati chang som thum le sagi chuin Philippine nangman nalung pumpia na ta san le chang theizin na te ati chuin aman adon bunin Jesu Christa chu Pathen chapa hi ti kata sane ati chang som thum lage chuin akang talai chu anga sa in ani hlonin tuiza akum hlonin Philip lenu ki so pa chu chuin Philip men ama chu baptize achan sa tai chang som thum lako chuin tuiza ko na hong do hlon pha nin pakai thaga vin Philip chu atho mangtan a hi le nu ki so pa chun amuki tapoi ama kipa thanom ta ache na dinga ache pai je chun chang som li Philip wang chu azotas khopi a amudo ui chuin aman azot paizin Kaisaria athun ka sen khopi tina kipana thu pha chu ahil thang pe tan hi Solchahte Pathen natoh ho bungit chang khana pat chang som li chan